Михайлович и Трудоколова Венера Рафаэльевна. Мен постоянно социалдық тармақтарда Арабаева университетінің қылған іштерінде жасап тұрамын. Мен үшін аяғы қызықты. Өйткені бұл жерде бөлім кескіштер істейді. Барлықтың білім беру тармағында істегендіктен біз біреуіміздің тәжірибесімен алмасып керек та. Деген іш орындарды түзіп экономикаға аябай көп жардам беріп, салықтарды түшіктіріп, ішкі продукцияны көтеруге аябай жардам берген выпускниктер бар да. Бүгінгі күні біздің университетте жақсы салтанат іс-шара өтілуде. Университетіміздің ең алдыңғы құрамдардың бірі болып есептелген экономика жана менеджмент институтунун 25 жылдық маракесіне арналған конференция эл аралык өтүп жатат. Институт жөнүндө айтып кетсек, 98 жылдан бери миңдеген бүтүрүштөрдү бүтүрүп, өлкөбүз үчүн кесипкөй кадрларды даярдап келе жатат. Бүгүнкү күндө 1000ден ашуун студенти бар институт дагы студенттерибизге илимий теориялык билим берип, жакшы кесипкөй кадрларды даярдоодо демекчибиз. Мына иш-чарада бардыгыбыз көрүп отурдук. Ушул институттун бүтүрүүчүлөрү болуп эсептелген 2004-жылы биринчи бүтүрүүчүлөр онлайн сөзгө чыгып, өзлөрүнүн мааракеге карата куттуктоо сөздөрүн айтып, жакшы жылуу куттуктоолорун айтышты. Андан сырткары сырттан келген коноктор дагы келип катышып, жакшы иш-чара болуп өттү. На данном мероприятии мы пригласили наших заслуженных экономистов, финансистов, лидеров в сфере экономики. И на нашем мероприятии присутствовали представители различных отраслей экономики Кыргызстана, сказали о своих видениях, о проблемах развития экономики Кыргызстана. И в рамках нашей конференции мы также приглашали наших партнеров, с которыми мы уже многие годы работаем в сфере развития экономики нашей страны. И в частности, я бы хотел отметить, что были затронуты такие проблемы, как развитие туризма, проблемы экологии, развитие в целом сельского хозяйства. И я полностью согласен с выступающими, те, кто затронули проблемы нашей страны. И в перспективе мы надеемся, что все предложенные рекомендации будут учтены, и в целях развития нашей экономики страны мы будем вкладывать все максимальные усилия для того, чтобы стать на более высокий уровень развития. И я считаю, что конференция прошла на достаточно высоком уровне. Биздин институт 98 жылы Турдукулов Феликс Законович жана Турдукулова Эльмира Рафаэльевна тарабынан негизделген. Бул адамдар, бул инсандар Кыргызстанда биринчи жолу менеджменттин негиздери аттуу окуу куралын 2000 жылы басып чыгарышкан. Биз азыркы тапта институтта студенттерди экономика жаатында шыктандыруу үчүн уже салт болуп калган бизнес оюндарын уюштуруп турабыз. Бул бизнес оюндарына башка жогорку окуу жайынын жана колледждердин студенттери келип катышып турат. Биз бул оюн бизге салт болуп калды.